ka Indian Idol kadai ka rensan ya kop ruai ka bapau pha jong kari India bat ginong job ya kanai ka rensan kiyo ya ka nam bat ka pisah ka basyong dor da kilak bat da ki klur tengkah ya kanai ka rensan la long try da ka Sony TV ringkat bat ka jinggershan lem jong kiwei pat ki company lasnang ningkong ya ka Indian Idol dei host nem arjar sau arjar san bat ha kanai ka Indian Idol baningkong lara ya ka nam la du dau apijet sawan ubadai na kejala Maharashtra bat mentau snem arhajar arpheulai kadai ka season bakhalai jong kane ka rensan ya kobruai ne ka Indian Idol te mentang ne page hadu kanno ka Sony TV ka siu bainong syagi badon benta hakane ka rensan nadu unong peniat ya kane ka rensan ki judges bat kinong shimenta ki badon haka top bakhatsan ne ka top 15 upri tamroi ubadai na kejala West Bengal uyo jing siu hadu unriu pheu hajar shitayo Kasan Juti Das kabadai nam West Bengal kayo jing siu hadun riu pewajar ke shitayo Usyagun Patak na gejala Jharkhand uyo jing siu nyau pewajar ke shitayo Ka Anushka Patra na West Bengal kayo jing siu nyau pewajar ke shitayo Kasan Chari Sen Gupta na gejala West Bengal kayo jing siu pra pewajar ke shitayo Kasan Juti Das na West Bengal kayo jing siu pra pewajar ke shitayo Kakafia na gejala Gujarat kayo jing siu khandai pewajar ke shitayo ka Deboshmita Roy na gejala West Bengal kayo jing siu khandai pewajar ke shitayo Uchirak Kotwal na Jammu uyo jing siu khandai pewajar ke shitayo Ushiwam Singh na gejala Gujarat uyo jing siu khandai pewajar ke shitayo Winit Singh na gejala Uttar Pradesh uyo jing siu shilak ke shitayo Kabidipta Chakraborty na gejala West Bengal kayo jing siu shilak ke shitayo Urishi Singh na gejala Uttar Pradesh uyo jing siu shilak ke shitayo Badunap Dev Wadali na gejala Punjab uyo jing siu hadu shilak san pewajar ke shitayo Nagamata host na unok penia jong ganiga show u Aditya Narayan uyo jing siu hadu shi peulak hagawai ka episode nagamata ki laingot ki nong bishar ne ki judges Himesh Rashamian uyo jing siu arpeu sanlak hagawai ka episode Vishal Dalani uyo jing siu arpeu sanlak hagawai ka episode bat ka Neha Kakar kayo jing siu hadu lai peulak hagawai ka episode bat ka khusnam nagbanta ki nong job ya ka Indian Idol bakhatlai om patla bat pentikana